appreciate this session for you because you're giving them the chance to come here and say something and ask questions. Iyo. Malama for yai me tau na fai. Exactly. Inga ia mawhai o ngawhaonga because anga whapea lava mor whakake inga anga whapea la nga au mai a alu le oda le nga ave. Ia ke ni nga la ke koe ama. Whapea la nga ave a le oda nga kuwailo. O le next step a le officer, o le whaile monitor. Yes. Kanga ka umai ma wako le whaonga. Yeah. Ia engage ma leo leo. Yes. O ngā mai leo le warrant leo leo. E o e kakala mai lango le afo inga le ipu lea a. Ia o ngā au mai lea. Ai ave fo i lal kusi le AG. Ia o ka penga i lea le AG. Ia kulanga umai a lea ia. Tangata whaso tu la fono i court. If I may, because I don't want to take much of your time. No, I'm here. This is. But I want to ask a couple of questions. Because I know for sure, porque no Samoa o lo mismo a mí me era como no fue el curvato. A fai nei la me o ele io en la capineta. What before in la capineta le un paella pa una individually. No, o le malienga capineta. It's only for the school and health project. Paula vangal fakanganga. A o se upu lava ile individual whaonga ile aila o le ngaruenga ko faatu. So o le ala ilalo aia ko lafo e makuale ai ama se mea o whape mai e mawhai le individual o ngā au mai no. But e iai vaenga o lai sauai ia tūlanga le koe fo i kua. E iai vaenga e o lea mawhai ona o whaonga i tono tūlafonu. Lea la nga ku whakasi ai roa le i tūlanga lea. O ngā loka ngau ngau. Ao mai ka ngaka au mai. Ia whaise au wana. You know, that's my job, is to look for solutions to benefit the people. O le mea la le ngā. Ai le o taimi nei lea ia le se whatanga na fo ila le o masi ia mai lo whaonga. Ai se ivanga nā i apolo ke kile whaonga i Starlink moa o ngā ni health. Bawanga mea le whaamaonia le kapeneta. A o le atu mai whainga luenga ku whatongi i a fair ma kampanila i ne. I a tilo le competition. I a tilo po i tūlanga o le quality of service. Yes, o le e company, but my job kilo isi awala peanga o mention na ko vaenga koluti na e makua I mahingo mai promote advanced and innovative ICTs for the benefit of the people. Yo mela nga sa amai fa ia fase a fa pe, you know, like kiki Samoa, like kiki ma keki, how can we, but ila o vai what ke le la le need mo sesi foi. I may say sakeliki as I pe ole example go whamaka. Also mi se mafui e keli. E makusi kei ko ulo umako the only equipment ole sakeliki. Ia malisi la me o ke whamaongi e whaila o kala la ngai whamaongi ia lawa e kia. Kai ni sa whainga luenga I Geneva International Telecommunication. E ko kupulo whala luenga I'm the point of contact. Ia e pāua equipment sa walu fundraise masu e sama mai fua o masakeli. So ngā le vile ko sa se pungu o koru whaale babea ke mea ngā vile e lona staff o le officer within the hour charge umai ia satellite equipment la ma test ia umanga o vile le mafo travel agent. Book me a ticket first thing tomorrow morning o ke alu fele ku. So lela nga ia wai I am the evidence o le sakeliki. It's one of the key things. Ia ke ka hua nga kua le ai mas a form of communication. Ia kala kulo le ka ai runga le top of the building is set up ia mea nga o big gats man kua voila sakeliki ia pawal me e kilia runga le e ale le soila example ko. So you mentioned the Kimberley for this issue. Like SpaceX. I asked them. They have to apply for service provider license. So when if it's going to be approved, it's another service provider.
Because they are particularly on the Starlink, yeah. Now for the competitors, the local Vodafone, would it be able to give them the chance to apply for using satellite? They can apply to the SpaceX. All right. Once lo approve all my application, and then my lo whakau. There's no ele se papui pui. E mawhaia o ngā mai titi sao ma Vodafone. Whakau la ko dishes here, I o lo whaku I whea. You know, me whapenga e whale e o ngā. So that will solve their concern about losing more customers to the satellite. Service, huh? There are ways if I so that's an example. O me fo I leo ke loinga. O lai e whai isia tunu u ke kele ngā i. Pado ka ko, ole mea sa o aia, which I forgot to say. We don't need, SpaceX doesn't need us, but we need SpaceX. Ele kai kaya, it doesn't have a little scratch ile income at company. But o ka koko ke mga omia mai o lako ke le afonga o walu ai whaale. O le lako purpose nga bridging the digital divide I ngu kua a o le mea lai e fo ilele one thing I didn't mention. O le polo ke kilea o le company le ma polo ke kilea o sa whai le lako presentation New York o ye ka fo ia le fionga fieme ka fo al ka fo palmia. Kusala ia o fia mea leang saunoa kalangoa mai I le lako fogo ngā maka mai a ke leo o ile leo advantages o le Starlink o le product SpaceX a o taimi foina ia o le ai mo ke kalangoa fo ia ma ke kilo ia wala a deila kaungo mai lo le fio ngai palmia I le fogo ngā sa whai New York September lo whai lo pepa ave ka pinika so le la ua So in other words, kuwa sisiku kusa ul initiative le famia. If we put it in other words, nanga o ia la sai New York sa fai ye se vai o he do fa urunga o ku umalala. I sa fai presentation is SpaceX. So in other words, whatever we are doing now, ul initiative ale famia. Yeah. Talo faatu I lo fionga se ulia li ia se ia mai se sau nanga wale so le sa Faatalanoaga le pokalame le nei ngafa ma le bahenga le pule faatu do regulator se mai lo finagalo le mai tau ina lo I se faapita au li le bahenga tonu le la o papena na e fioi tai tele na sa vea mo le faapisi ta o tele na o mo le faalinga po le bala au wale o officer regulator I lungo le televisi le vai aso pokalame la le TV one ela no tiri alo mai ne mo se avano na o il teto non se ha se mo se avano se lo me sel por faton ia mo no officer se I fa so to fo le tu langa le fa fitau ko le fere ma tu tai le va ngale ma tu no fa ali sai sifu ia o sali multa le va ngale le mo no fa lemte ia ai pe o mali le sa no ngale por faton angis ia so se per telefone avo e pe tu langa lo profit e sa no mai ele anga full fatu se po tonga ia ele tele se pe po a profite tu pe mo mai ia ole tu foi le na no ia una ole walo lu ole foi fa na a me la tome angol ne vai te ole se le tu la ole te tu ia no te angale o tablet ma we telefone yo le tomai pa ni po le usa tem ni le telefone la mo yang o me a o la to le o ai isto la pena passwords e mo mi e so ta I su e fa talanga I mo le internet ia ai o le fa taluna so fa to a ma to metipia di pongala mo e no ma to so ta I internet o manino au ta ma to ia tele no drop ia maliste mi sempre vale mo wase se eu tu la la ia le ufa tai o le mo so ta ina ma le ia so fonta o le wa o linga mai se va na le o le la a ita o le mestari pa mai le ta satellite
le fōringa lai māna i la pose se sile tali ia mo newe te mo sema to no fonga e facing remote ia mai tele la au pe o whapitau i so ta inga mea i mo po fasala au fa te te fōringa ia whingo fie sao pea so for sanga le mo manias Maro whaptai o lea le whanau rango mali finagalo lo fiongo fele te e fila le umi tonu na whaatia le fui le tūlanga lea faisi ia mai tau sanga i was tau sanga fu tau sanga ia na a mai au na ia tau telefon ta bia ne samo e foi la bo male 3G ia ole 4G ole HSPA plus e o tamana le fa ole 4G male 5G ia ole ai mo wana le bo se e me lo introduce mai limit il neva ia so ia ai tu langa na ole no ole stay me e mo se so tainga le mo matu ai poli mo mai ole ma le se company le te fa fi ia ia ole ta to te ye tu langa te fa fale langa ma introduction ia atonu la wa stay mo este ai le fa ta un vale i tu langa le sao ni company ti sao ma le por fo le ta langa ina fo ta langa ina la to fu sao e le tu mal tu longa la tina e me sei fe sota in fani o telefone ya pe o mo ma to lo foi me la ma tu no foi lo amo o mia le fu to mai fa nau ya tu kwa ya to te lai e pi e le ase le ese telefone fai no la tu longa le ngata foi pa la so ta in pa lai e me sei o me amo fa nau lo le si ya ole education ia po tu no ole kina ngai lumana ia ma dia la pe mena ole sia no to ina ia ia ma tu ni ia tu la mi fana ia la mo ma ba no ia mo le fa ngai no tu la ngai un fa no fu la mai le vita so ta ina male a tecnologia fa ni un po ma lo va te va nga e se si mette ki sa no ai le ole a fa ta ia le po mo ni a no e pa so me fo le ufficiale Regulator faatu ya anga ile marula tu mai na wani aso ya mo se si fui au na ngai fa pupu ya ona ngai e te mini so ta ya wala pole le anga i mo le ya mo ta ta mo sa mo After tele le fiong